Okay, gal ikaw na siwas ke wa pain kuwas fincha kuwasin ka ana ka dingi. Oye ka god inge gedak fashe may nak na ke weeking we yang oye ka ngay nga lemnisher frank oye pe taking trust ko. Nakita spell sing in pain kuwas na kay wa oye pe ngayon sa kayo na sum lemnisher frank oye pe taking trust ko ke ashlo sankila ke kustuga wikutyang namin friend insibe kalwan in fact congratulations na sum ke status na sa silom ke makumash ke belling na viewers lashan gusto wigat nge ikaw na sum ikaw na siwas na kaywa kuwas fin ko na manas we got cash got sherry program sing pindieta cashing na ke makumash ke Nadaking akkel bitli kat akfasrye oyna siglen saplar o yok na nagi malan kat keden ashwe toklesilar. Katsumna yurin kat siyaklasil ge akkeya lan kat fashna. Na wiya ka ngay anagya kusli nga ding tresko la Mr. Frank. Takin yung program lastam siya nga ding tresko eleta ko proile. Na shamram digesa singatagara la Mr. Frank. Nakatapasyon na kaya may fakat lasha. Ay asya kung sugod yung mga isang silang niya siya ngayon. Siya tabitligat fast na meta. Ano ay rin bell na siya. Taking to school, kumin cash kat kaya price nga. Taking Klomalab naman siya le. Agayon na siya na Mr. Frank. Anagisiya ka katagay ni Prike Belsinge. Katpasla yedom kat flat lash. Insul pe akelin matallom. Insul pe sekke kashalom in wikat ke kasinge. Klomalab na siya kat papa. Ke kat negen mat kuluk. Along siloma. Ora kat kashash na room. Inora la kapashwa walas na siya. Katlem dolak ke Belsinge ke molin mat lasha. Ke ma pespas kat safal leftuto leke. Ke oye lashma. Manasta lulalfongi lasha. Kat patatyang na ke. Nunakin Sahngeng mait. Ke oye ma sifal ka dinashke. Panang kataka na yemdom ke Belsinge. Inchifil ba aklen kom lulalfongi kunla. Lang silom ekatang lamangi kewa. Kat prana sung ke Belsinge in kain. Fakpekulo ke. Si vision. Mamisung year old damla shirle. Siya ulala. Takaslo man kan fakya kalikineng yung yok. Na sirshmat kushay. Ke sa siya oye singe. Esi pepel silash ka din kain. Lipsila ma fakya klea. In kapsha na ke masimde. Ke kasmatalo. Oye ugat papa. Kain oye nge usin na sirsh ka din kain. Mata na ke kaslom. In kain kol ka din wikat ke makatashke. Nanaknas wikat ke pel singe. Inawi am tanin sirsh. In fakir ke kaslom man fall na ke masimde ke. Yok pe na selos na ke. Wama wikat ke pel singe kat papa. Kat prek elos pe. Elos maar in zoals in lomse. Anin pet kia. In lipsila ke kaslom ke pel singe kat papa. Leila tahin kain utyak na. Matanin sielos na kewa. In kain akkayelos. In sifil belos sen fulwalos ke. Nuknugin mayon lom vashnamit. Kat prebe ke matwiyash na kewa. Mashrek na matake pel singe. Ke pelin yoksha. Ke matsyawk lena lash fashtagikat. O ebekelos makabur in prison. Papakalang manakmnas. Palalasin makapelosi. Ke makuluk. In kak kalimikalom. Wala ke kumransil Paul Silas in Bellalos. Kat siyak siyungkat papanaknas wikat. Awi ang masamsam natash. Ke pelsinge. Kat pragesh na kewa. Mayen kat met. Ftodolen mapespes. Kat lang si kaksekun kum fakulo malaptasyun. Ke mawala na pespes. Siya kum akalimi benasish. In kain akkay kat kimolsinge. Ken wala dumkat pray. Fakulo imen. Klomalap pa masyarle. Aflokin belo na siyum na Mr. Frankie Belsinge. Klomalap. Right, taking kumpilo ke pricing ano ka actually miya kita sumne you're all Mr. Frank. Naga charm ni guest sa siya to ka you're all. Mr. Frank ay kin belo na siyum. Klomalap. Tamla sirle tamla trisko ke
ikestalan pela ke kasin proy aksin pangak pemotoroyal tamdan serlepe kalanglan gada sivil be kolgat mena ke si malim saas pe nakin full one year ole pang megat ka inaklana ke masikka ke plan pelsinge yatarie awlana pos yok torkas kastar yo ko yemagatli matena sikya ke na ke graduations na ke gatherings na ke oyenge manaupe ke plan pelsinge yatarie na banan ke yenge kat ka lege Facebook la na mange ta ko sikyak musengi kat civil ba aklin flok on elon mate ka flok yaklan kain mu ku na katingan kin la karungen yaklan ka to kolgat na ke pelsinge na lela na sikkum musengi intia malgan la ke kat ta aklin mange kat nanakyak ke wakragatyak pragat na laklan in CSP na ke kat aklin lem ka din flok on mana sikkum musengi ngagumin silbelie me katli ngan kin ke flokolan pelang ke wolelan pelang asan na ke pandemic sima ikolya ma pas na bana nga humin ka election yaklin kat kila maingi na kaywa shekna ke akwa perfect plan lan kat nga ko mas ke oye si malim ka dilaki ka tinake oye wo silal el na ke el na plan ila tari mo lakum artisus tese ashmi se mana ko wan maslo isusle mise Apain goes kayo mitlash mitlalfongi uyesh kat na kayo marsh ke belsinge Lori Pokum. Ik wil assume pop-up message to makloma lap ke arslozan wala nga yela ik wil assume spegewa ik wil assume be ke arsloman verna sikra klo ke molla ke kain in maslos pe oyeka arlena yok shpena sikumla kom in maslos pe oyeka when casting got pagdays great amlander kayo pen assume klo ke arsloman inka in bain gos na kayo mataga casta betarinan shiro palik kuloma lap ke kumka kain da go get pe ke ka singe kayo na si os ke kalang langat in we come back kayo come back sauloman ke arslo ospe ke ka singin porong kiaslan gat katlang se aklin gos na kaywa may arslo san silela wo se silela singan maslela ke ngon matal perk na naklanin sios inga inda ka flia mana kaywa inda ka long ke kiaslan gat inda ka fliam dan bowos ke kalang ke wala na mahos palakanan akayakat pamitlan kasin gola Rea rap kulomalap aloha penasum kulomalap ke arsloman kat floko na ke toinin Tuesday lasha panangawal tamlin serle tamlin treskalin pain kos na kaywa en alalfing langan lan gat mukuin maslosh na ke pel si makat matain mokle katay na oye may fakat ke wala nalan gat nalelang ako mineis maingin na kaywa floko nang glory and honor na kaywa na singkatla el maganakat molse mafalla na inis maingin na kaywa nga akom vessel siya na kat kafain makalensap siya na instrument siya na nagkikalensap siya kulamalap lela tangan langgat inon yarosh wikat sharia laikia pamit wiyash bitlalad fung wiyash kawa clash pangain gabelli tamle serle kaksing gat came ke proibel al take interest ko may kesta bato niyo kulamalap lal ke kolan broy.
Alright, nekret kumgula. Kumgula ke on sukum sibe usen sang akas makin jagat ke kolon bro. Kulo sum tegin traskol ke pro ni gesta sukum sang gesta ke la sho sibe sha ni gesta silum ngan la minister Frank. Inge na kresuna ke an announcement la sho. Announcement sing it's alles sa mayen ma bitli lang afast na meta. Kusema we got astun lom suman. Kumineta le live stream sila got stream na ke Roku. If not Roku ke TV na tuman, some connect apps connect casting call. Casting call ba in an app sila el KAHS casting call na kung may download yan ang ganda live stream sila ke TV na tuman. Kung finish Amazon Fire TV na tuman na kung gawin liikat ke inmo fushesh na zoom kung hindi nag-phone duman ne or kung stressed out ka na strain muscle ke matungan ko hindi nag-computer man duman kung gawin hindi nag-liikat live stream sa ke TV na duman Roku ewaye pe Fire TV Pelsa Apple TV etako ngayon lagi may fara klasyo. Kung suk app sila nga pang logo sila suke lang casting call word of knowledge pag casting call kung hindi app sila nga kung gawin download liga DVD man kasi ip ke apps nga fibangit na ke foundation pwede lang sila pa casting God pa pukon ngulon ko Bible nada siya. O Catholic nga nembotolu aliyok siya kat sang kasama ng Trinity ka triune God. Now, siya po sa kung ang level fact it's son sa pas sigan mi ka siya first mi ka siya nga pa sack fines kung hindi pa siya po lalo ko makabasyang nag-siya po sa kung Jesus fact kung miliye na ke logo slash nga ashlay ko yok siya 역시 nempo itko siya men nempo siya nil charm good phone la malan god na shuffle will charm got finja mo kalain sa plasha o inoy yamaton god kalme bagat kapashang na ke sack fines ko na in fast na met na ke history la so kudin history la pa 2014 pa bel siya da mugui 2015 got shown out online. Magun megator magun got orek magun tibang free conference call ko OBS ko StreamYard ko liel deginisa na kataba degin just call eleta ko or magun StreamYard pabang siya interface motor magun sang tafila gaston got programs motor magun kay one stream na website lash Sulpe stream na ke apps natas kan pa na ke Roku o Amazon Fire TV. Na mas kung digat ke o kong kung baba ma vmix. Ano kat na cash pel na ke wana ke ona si kan cash ma mushroom sa cash kat ni ke proipe na mo. Na kung vinke lutay la ma kung vinke lutay la ma kat makin kada ingan pe insista pel la insang hindi ko siyang sa masukin initapag yan. Ano nga sa kat stream na ke website la siya. Finja mo, mano ka nakfishing, kuminsum diye ke website, in mo fishesh. In mo weling mawukle, in mo kumbinkin na fos si mga mes, mga fact lama, sum diye website la siya, kat siya nawala, kat sang on dalikmat ako, cash kat kigasing ko. Ngisip messages Belash ke Tuesday ke Wednesday ke Friday o yabe ke Sunday. Finjak lasha pa gaston kat na maganin sang faculty. Magadash ke sang faculty gaston kat pangay ipsilash ke. Na ipsilom na ke an makumin sherry. Kung bine kafu ko flawi kat bagam tayo ning sham na maskile seksima po kung cash kat Sherry mga dakfashing. Finchak la siya pa, mga dakfashing in oy yamaton God.
Email la siya pa info@castingcall.com. Kung mga email, kung gusto ka kung siya nag-email siya. Pangay mo endorse yung mga akfasrye. Basta Takeo, basta Elton, o basta si missionaries na sing may true. Hindi pa Reverend Dr. Herman Bueller. Na kung kan text to give, or maging 626-329-4404. Or maging ka phone to kung hindi mo mga akfasrye cash ko. Pero agad na cash na give pro, hindi ka na may cash, hindi ka na volunteerism, magumin mo kayo cash agad ka. Esam na pwede fact mo, the harvest is plenty, but the workers are few. Pos may na akfasrye, mediki lemon full ok, tasok to suppose may kalansa. Na para yok siya kita duty mo ito. Kita na ragasting discipleship. Discipleship wala yok siya. Na money reckoning may kadegin 501c3 say kalmeya pa kat-report yung mga na sin IRS non ko mo suspicious lal dahil mo katina akfasrye wo dahil kan to ko audit gad ano kadina ba kadin kadin masir kadin to lang mga akfasrye katin liya man ko weng mawuk ta yuin ka nakatindingan na mo IRS pangan fail-safe check si may ito kasang kaprigadiya. Nara kadila conviction na diyang mga akfasrye nag-iplan money yung conviction kanawas lang ito. Ikaw na rap ko, ikaw na katasik, ikaw na yan nasa fall sa mga pangay mas silin mga akfasrye or katsifena. Kadila kadin liyekat yang nag-iipsin. Na siyang nag-requirements mo but seal of transparency slash uta kasi guide star program sa ta evaluate kasi non-profit ngayon na seal slash kan pa platinum level level sa akos siya pa bronze silver gold kung vin bronze kung neck application singan kung vin platinum kung neck telephone requirements may na niyak na di ka na kung submit pa profit and loss statement ka balance sheet mo nag-i-plan money man nakadakfasrye lang mga para company singa usi platinum level silang casting call. Na schedule la siya, may time na, kung di ba mas natin i-eko na kayo, top lang ka ba mo. Eko Tuesday, eko Friday, katakyaw, gosh. Na eko yung Tuesday, takakya awali ko staff. Na Sendry, katakya Sendry. I mean, recording slash on yun yung apel na kayo or sa mo para may tapang na mo kat or live slash len na kayo mo len na hakush pakat live nas basic kat live po sa maki anak was porong la charm sila lumni sa friend ale maki kaw nilang slide safta sing ano naging afangan gusto wigat nga guminit to like kat live stream sila kung konsum liye peke Roku channel na tuman Roku Amazon Fire TV dahil sila cable ka TV network kung din na kuming contract na sin cable network ka TV network kung ka liye labang mo OTT ka on top of the on the top lagi na cable TV ko TV system pangay o yasa si ma'am tawag kaya luwot nagyeto sa tari sa mga luxury na take over the internet actually billions of dollars invest na kemang na kung di ko sa showing na kaya o yan kumita kung kung show na kaya mama fresh mo na kung mataas tapat na kaya luwot to yung mayan na yok na mo ano ko sila kung even pa kay TV channel sila halde yok na mo kasi na kasi afford the more technology sa sing even ba na on OTT on the top lagi na cable channel say ka TV system say kador magin kaninap ngay masang indesang fact katyak si fan o insang tafla gaston pang if jack sila in mo gaston kat na kumsum na way kung hindi sila gaston ka, may kung hindi na nag-bulan fellow mo saying, kung timi saying, kaya hisulan fellow to, na mag-gaston ka at ashway, kung katil ashway, panganin si Mafgoko. Kung hindi na nag-ulay ang mato,
kumili tayo natin Israel matafi din Egypt asam pinyak yokke Bible en nagawa din en makadil sa pabaitlal mo na wengan pangalan makul fellow nagyulang sa sigulan na Rome pa en makul fellow in Belse na kumilalan again Rome pangan pa Catholicism pa Catholic matawag pa well na kumilalan ng mising se nations mako image fellow mising kat piya mo en America na kumilalan en America Christian nations pa post kat east for gospel kat east ka America me ta east coast me ut som South America som ne Hawaiian Islands ta fasun ko the gospel sing ta America me na kumlile en na ko makaslan kat ashwe en singan fuko nakalithakla ko pa matlik si ram phone na lang hindi ka siya Facebook alaw ka nga pa fact mo man nasakta na kung film mit factslan kat kung sual ki Facebook na may mesmo niyo ki Facebook na kala mo kat ask din kusala may ito kat ask din mo flie gastan kat in pa mo sham lasho may film siya ko bakikolon kat casualan kat ele kufastan kat may din ka long baro kat ashining a bagis besin lasho kat ashining yung hasab na yel hindi ko masum na kawak lang nga katsum online lang mo ash laing yemit na baingin mit na kayo ash yining yung ash yining yung katliye inkenik may gek na beng pagkitin show na kikasi apps kung nakibila mo OTT on the top kung vinsum Google yele kumikalam diki na nga fact na siya kasakta baro ka ash yining baingin na kayo ash molo siya nasakta at live isuwas na kat fin aki paila or two fin gaslan ka or man gaslan ka din ba pailan siya nakigasalan ka at oya na kayo kadak fashion fin ka din siya uke na ilaw si kashpe Esam na malan ka di masishik mit kum tafong na kun non ko makupimura malan ka may masishik kung finiliye wala yang sa siya kung finiliye ludilal Paul, Apostle Paul, ele som nag-e-entship to tiyo, ele som nag-capital, ele som nag-e-en mamita mata-werong room, mata-riksamat, ele tulay matalos. Bangang waya sila Paul, na ora, kaya nga ako, akfasrye ka, katika naman nasyangin daw, tingko. Para ngaling on the two with we every malam is your friend taking trust ko finideki siya na ko elos sa mata ko cash cut online no ke coin shum lalos in India may in India ashmotok lalos in fact kaslan may malan ka ta fuku ko bulito sila kum na misengeng kung pinuloyin ka na masing asyak sumuwa mesikyak nitliki katsyo na kisapta algos misengin. At shamkin sapta limekos na sapta itkos. Lutilan lay mo final. Di final bel na kat ash final kat fudo yung kat in physicality kikimta kat fudo yung kat na final. Kaya ba kat palakin mawu palakin ko. Ay sam na ash funny siya natin. Funny na kin-falval sa kuman. Falval sa kuman, pangan pel sa may testiyak ko. Napamoy ma-reach last tam singin. Nga siyam kin, nga ko siyam kin Monte yan. Monte, si Vesingan fat mo, nimit sangin kipakaw. Alam mo yung sa friend nila ito ka tuku, nimit sangin kalmeyacn. May nanaklas na gawin na anya si Fela Labs fat Moliyucklac Liki Sahngeng meron saptal kosh. Hindi ka faga, saptal mo siya saptal kosh, shamkin Sermon on the Mount. Pakanbel sila limil ito ka luti. Kikolon ka sa may ilosi ka na kalim kila mea si kakyola ang mata na kamasap singaw. Ilingin na fuliela masap singaw la shamkin masiman in lakosh. In kanluk, masap wala yung sasya shamkin masiman aning God. Nara bangan manat na gawin niya lutuk na to kasama kun wangan siyak na liki long silan kat
le Mr. Frank is to get tosto and sramkin nga katang la felo sons of the singalon ko siya na degdisen gishminash tishikaw dalal oye ko opanang ilaguf la wigat oye ko shokto igashalon gat katfin mo ule left lock ke Friday left lock ke Friday in akfasrye may nunak singa na tingin just no ila to ke set in mo sham kon la may nunak sa set and Sifac mo sil mo los les bisen dimo na ngada ko la flag loss na kisendri and chamkin carbon metals up taligos na bagay may nunak na ke naging may factor kan bitingan siya ke luto to anaklin ko Luciana Albert Luciana Honolulu paing ko kung kulagam to ko wikutyang oye ko an na ngayon na ke may nunak na ke man diyan so ask ke max up ta akos fastol ko lumigos na ke angal siya ang fact na masing ko siya kumin mo te fosek ke la kumya nga ikaw mo reach kan papi na kisendrian ngan papi na ke meron sa taligos fos tolungo longol tolungo na ke longol dit ko siya kumiloy na ke Esam na shamdram kun ke malamigas tari ko madon ye o man na ke casting synoptic kalmeya pa maasifan na ash oy na siya ka parallelism kung minulong nag-ulang sa book ako siya nga Meto Mac Luke na John Meto Mac Luke pangan pugtolo mo synoptic gospel kalmeya pa shamsham sa kufan na events kan masifan na tasok ta metolo pasimusingan meto basiye siya masum na sin met Jew kung minulong nag-background yung simbalingan it's na sin community of the Jewish people na Mac kumilila foto bangan gospel sen foto ano natin psychological outline si puklan Mac saptangan foto kaya lamayat mo puksulan bangan pa simday meto Maclon gospel akos Macl simday met na meto Luke dahil is outline sila Mac na dahil akyok Macl simyok na sin lulalfongi finan Rome. Na Luke, katalam kita Luke, el tena mit Jews, el mit Greeks, elay betaktas. Nagisipin lutut lalingan ko, oilan mit Greek, ngan sim lalingan alle descriptive. El sim luksyon na nawala hakate na lekale. Na oyik ko, max up ta ko, sema kreshamdram kunpena na ke senriyongan. Nagwilan na shamdram sa kufan na lemen lidi final ta koil ulle. Lusak na som na in lalasing it. Lalakat fang mo te lalasi mo shala kitin lala na ba? Lala na lalapa. Na il som na kaya na mo ashback isi. Na shkimot ko. Matamalut nga wala lem Jesus Christ long ke duti na fako ko nga. Na taltafana soon meao na lemen medulle na mapaka sisiyak. Na los seriak, los fushka la. Le mea sikyak nga. Na gasum ugasal le mga lem kumdali la kita misa. Akso nga modi pa nga. Na ba membrida akelem yele. In fact, la shukla life ng iwawasan. Na il shamdram na sin il sankas ko. Nag-packaging ng tuy, akos, mga lemon fact. Na kung ni Ash, got missing kikat long may maritsa ngayon. In oya na may tumalutulingan, dahil mataye lutilan may lutina sa flas. When natin kat. Sabay ito ligi mana kayo. Ilos mataye lutilalan, ay ilos check pa na shukla life ng ilawasan. Kung reading gospel akos ngayon, le ilos pakan oyes lalos kinapel sa tukun lemil mi sa Moliyucklac na mo Holy Ghost baptism. Man madal patati na in fellows na lilos siya na koy. Na kisipin shukla life ng ilalos kan finelos mataye lutilan met lutina sa flase. Masik pa na manas.
Shikkel lalfongi lawosan. Now, king ako may sa ko srasramkin lalfongi. Katulad ng sising gagin fakin lalfongi laso. Mayin mamay na sin maitse. Hatel na sin maitse ngan liki na mal na sin maitse. Sokta masifan na. Akfasrye siye na sin maitse ngan liki na sin maitse sayang. Am dalong ashmit bangon ya srasramkin nasik na ke finbang nakipon na lalfongi. Le yok na ke pandemic sin. Le katomoy da luxury na shalos le liki inte ashin mashlon may da makishipin virus sin. Na katomoy katmet life kita nga mashikal life naman para maangan. Na siya mga kuminluchi na kalim kaya le ifinkat pa kalye mamado ko kalye mga desikya ko foko ka chik de na wala. Sap ma as oye silan ka chibe silan ka para kalye ma inge. Na ifin pa ngam thank you ko. Thank you ko il bit massive. Valo nga gigash lang ka atte na wi atte mit massive. Nga ko nash mashlon meta. Wi meta mguy ko. Dai mashlon meta mguy ko. Thank you ko asensin ke kanol. Mayin matakto fact na sila pa nila matake ako so min ngati takto si sinya ngalutit pa po ngati takto si ngayon to like ita kyale matako urine cut meal sabi na sin meta in akfasrye at dia mo kunak ngan mo srasramkin mama nakiplan medicine ma may ngati na matutut na medicine ma sang na sin met ma katil akkuteya ko akkuteyac na siya di akfasrye oyan nga ay matay gaslan ka srasramkin gaslan ka even ba nga taking just ko daga fancy mga ako flow mga mayin ash ilya na masla ko at tika lang ay message live ni mo man taking from at tika when in call up na keeps can mayin hani kun na may kadil fact na siya iges na sila. Nangako binliyang sa backlash na ke lalfongi mashik na lalfongi naman pamtem wikutyang maitse na. Ifin kumliye mo kumko kumkwen som wimkui kuminte akol kum si fen akon som kuminash mashlon mo din sakri kasan ka at wangin tilokun yan mga. Narangako binliyang backlash na ke charms shukla lalfongi luwan lame Jesus Christ mga wala ba kayo fact kan pile fact na game mo reading ngakum ko wala reading lame el kayo fact for ngakum isam na kat ashke level si fan na kat nigid na may tanon ko kat nigid na may kalikisa sin mo saya for no lame Jesus Christ ba kasi omniscient elita orang ngakum na kat liyang sham la so le me shukla lalfongi luwan ngakan fancy gliktik na may ngay to ilosasya. Ang hati ka fancy element friend. Hati ba dig interest ko. May ngadikin lang may katigas na sila. So mga katigas na sila. So ilo si fast na mit ke wangin dilokon niya. So nga may gisa na siya ko ngay ito ng fast na mit ke wangin dilokon niya. So belti ka lang mong le. Ano element friend ta kakashuki mong le. Ano nga bong kakashuki ano nga bong Ngat finti ngay masek say ko may London na kada masek min kat ala moy lang gula siya. Masing ako min srasramkin na kay lalfongi la siya pa. Lalfongi la siya kada lalfongi kada te orok ten fosek na orada mashlos may ta kulukle. Pangan masima kada kan sensin kekin. Mga abstral na yok ipsingan nga tuwin siya men Mr. Frank ilato ko betafel la men naksing ito uniste ante just ko the fact na kasi shik ben na ke tayo or la mana phone sila ba cham launching card mga lap na kad coin ash ning yung kan ash matun season sing cham gas ko la aglong lap nga tuwin siya nga usela Mr. Frank ila nakfasrye men naksing Tuesday Mr. Frank
idin tilbe weni na klaja na ke oyalan katmagena na ke oyalan katma se misle se mai se skoso klase mai aking anje na banan ke samram ke sang ma bangan masik ke belinga nga si vela aspe sang nga aspe ilala ke esaflan bela mayen med vasikako Come siktasis, come dagana sin metlalfungi, me siktas fingatium dape akkuteya alle jokelja bella. Lemel samram ke medalongulakos akikatina kisi samram nan lemna sin metabalutlut lalinge. Ke kisin siaklan metabalutlut nge, daga siaksin lemna mange da vasikyak nge, ke masalla masaya lan Jerusalem, and yok lang sila lemna finan Jerusalem. Na banang kil samram ang ke ilsom ke samram ke temple and masaklan temple ma. Na lemel daga ke sapta longulakos ke lemel daga ke sapta longulakos daga samram kun oya masik na ke fossiel vakma Moliyucklac tela. Special vakma nimit sangeng ke kalyeya. Nimit sangeng ke kalyeyaksa. Ke mandea Tamlen serlel samram ke stories mo nga kumala na long na paye pelpos nga kumlang akyam da din siya stayda lem in sapka na sinengo in mercy lem in sapka na fin na and na bakya akos ko singar siron ilakate la meta wilal for meta malutu da wilal for mga sik kita ko na ke mokle lulalfongi. Mokle lulalfongi lalo san belja, mokle lulalfongi la koma msenga pe. Na ke mama sik na sik koma msenga. Padan metta manu tu delos ta kain sensiak sin lem in loop me. In siaklan mange sikyak nge. Me fa sikyak me kalye yak ma samsam kunyak me. Ke kasin kul na ti komal vak na nimet sangen ke kalye yak. Paktetti sangen ke kalye yak ke fakya. Kita kata meritlas ke fossiang vakma na meta ma shukosi eiskosiang ina keokekos nike enwakikos. Enena in Arlena katarlena la lalfungi God. Enena in Arstalalfungi large, enena in Arlena yok la lalfungi love, dedication lock na gikalans up. So when 80 fishesh. Lay me in fact la paini mai sikyak na sin met la lalfungi, pai mai sikyak na sin met tamalututa. Eme sikyak wina. Kata mai sikyak ngan pai lu setagain akkuteyac enwaki shangayak elos elvakma kibalan belsingane met pas eva folayak belalal fun lalos kishbin mau besikyak selosne en matchlon met klanza met lalal fun ya elos etakakan atakakipe Maki wan en longs elos etagain matakin kwasipe met lalal be weerlos saye. As Sahngeng, as fosig in Marslon Church, as fosig in Marslon met lalfongi, as fosig in Marslos. Met takibalan belsinge, kees ben mau pe ma sickness in, met ma follow Christ. Ma etagain kalye etie fushesh ma akfasrye na silosa. Na ba nagkatakal na si kumisingila, menga ko mearo. Nga ko manget na yakipelsinge. Li Esam ke tamlen serle likshina akkuteya ke lapan lulalfongi tia malak kumin li maingen. O malak si fena inkan liye si fena. La fakya masayak lan lulalfongi lako. Me iketla na si kinakfasrye ke lulalfongi lako. Ke nga akum long dari mai sikyak na si kum ke nga akum etaka inakkeokyak ke inen lem inen Jesus. Paingen sulela si maitra na si kuma. Etena fushesh na silos met lulalfongi, met tamalutluten belsia. Na ilvak po ma ilos e fashilik pe, gishpin mang ilos e fashilik pe. Na met pala kike paspas eva sikyak, kiebela met paspas. Waarom verlokne ke fos akos? Ke saptalong lagos ilrok met Jesus il dapuk, effect na silos, liye ko osyang, toko osin tiyak, kiebaya klesin katay na met. Kiebaya lang akong fakya, fin nga akong tiyak kalim ke kastan God,
En akum tiam taki kasten God, na yaulana försöken kia på jäklan akum. Na yaulana försöken mokle jäkla lalfu lakkom uppe. Na banang leila na sik me reading na gawa inan biru si fenangan kan lalfungi. La maing na gawa sik ya. Ta shop ta maing na gawa ashin bone lem God. Maing na gawa tisa sila kalam yo may na sik ya na se el fact pe mo. Eta ka in ak fonila malutlutsing eta ka kapin malutlutsing eta ka pen chamjam ngini ke tasta. Mo in sivesila kum na ke tasta ngani el fact mo ngakatang la fel. Na fin nga akong matake, ye kokolon lem God, ki karniyak lan Jesus in kapasyan na sin. Maingin na kayo wayata ko, sit na si kom, ta shok ta main sewa wala kom, main sewa wakawul si. Kishbin magulu ka yokalik inen na kayo wa, or along silan may ta eshikeni. Yokalik lan magulu ka, Yokuluklan makulukong akong kalam kala yokuluklan magdugal ta kana skinny lang siya. Na panang pa create tension, pa create friction masikyak maslon metlalalfungi, sikyak maslon sisin siya, sikyak maslon so. Ka sikyak na yung kong kimtan fel kat long ba maing sikyak ta. Oyang na nagawa ta ka shangal shine ka in likshin ita ka in ta control ikatla. Fing akum ti aloy na kaya akum ipatatsyang na kaya yes yung cleanse po maing ipangon no maing na kaya oiling God. Ta shakta en wo was ipang akum itakan na kaya sapta lungulakar fasingal dolo ilvak mo ta shakta katayin na mo itsa matayang na kisafla elefa mo. Siya kain matayang la persecutions nga. Siya kain matayang la may akoo nga. Siya kain dagapain matayang la ngay talayan waking akishpin. When? Kishpin cleanse up si mga titigedid in cleanse up. Siya kain matayang la may main siya na sin. Nangako may kain matayang la fika. Ngako may ta process si kaya ngitar. Ngako may kain figala lalfung ilaktela. Lulalfongi lash urine lem Jesus, lem lash. Elia na kit akkuteya lal tamled serlia. Elos wina el metlutina falet saflase. Asper olus sinsin, asper olus forsknya, mata wakrek lulalfongi lalosa. Na padang masinsin singet na si kum singen ko minliela. Nga kum, nga na yok, ngayon na nangan mata kiakwaklan God. Ngayon na mata ki kolyaklan Jesus may lakyan na sin ngan matal inka in kolyas inka in akyan na sikom in mata ki akosten laktela. Elte na fak mo ifishes ifak mo upet ta shakta el na siya mamatayang la katena may siya matayang na kisafla elefa mol. Pweng wo inge ki toko siya evalutiak fin felo na fon in my law na sinmet na kayawa na fasafla. Rumors of war, lokalo, shangisha, oyeng na kayawa kil akkuteya ke merit ngayon. Elde ka na si kumin ka nila, maing na kayawa sikyak. Maing na kayawa sikyak. Tasap tayo siya na matayang la. Nangako minina in shoot. Finga ke wiyes mulala singan mul kaul singan aksefila kalensap singan malay milakula na siktela nangayon na ng sukla peer process na kimatayang la singan suk ke fakulan ngon siyang mga ina ng lutlut ke yok siyang mga ina ng usung niya nga inkain matake fakulan ngon Nai kain inusin na sikran kain Esam na nan ka kain pela na kayo. Pospel katli mga taga pasis faxing matia fusesha. Katena taga ngatena batan singa namut lokal ka taga shukyo ikishpin nga faket kikastan God. Ang ati fogin siya along mamay da fako. Ngalong sham nga taga fakisya line dia. Ngalong ngadi masikya mataka. Ngali ang nget ngali mga namo tagawakrek. Fas kamit lalfongi, fas kamit tamalutut nga kaya kayo na paya. Napanga kayo kinyan kalensap siya nga si kumiseni. Met na uyeja pataka, sukin ka na uskat nga tasap tayo sa fatiye.
Fati fingat ndake kiten kain matang lana. Fin nga soket in kain aquaki in kain rooted and grounded ki kastan God malalal fila ile shokkela na ke en wola na sino tukun mai na kaiwa leila na sikum in kain nan ka ke mai na kai war shiru kum mai na ko mitlalal funga balakan kat balakan gas in line kat balakan nget tebe na wona se sinakkel me shang shalen meta la mesi the line ya kat ke gat faket kastan God e fo bang anjak pwepal tika somwi alun uniste na pang pangailan matan kikat for high school ko elementary ko tsunga ailan matan ta sumalu somwi alun uniste katangan mga Esam ki kap ko ba klasyo na banang fo ko in the label ya kiangan e kilta ko na fak mo el na siya matangla katayan na met siya matangla na may sikat na kisaflalan pelo. Kastlan gata e pritchia ki ne kisaflan en fin fellow. Na fasafla. Perfect ne. Perfect kalam ne. E poing woinge ki tokosrai o e fa litiak fin fellow no fon. In my law na sin met na gewa. Na fellow fasafla. Die nangakom die kusus ngakom die pandemic ngakom die mask ngakom die mangen nage wa mat kalain gat nge force in maslon show force in maslon churches mayun maslon tan vel rumors of war mangen nage wa ta ka na gel sham kin nge mo kata pa nangan ipingal kayo klang si matan ma akulay ni susla na fay susla e pangan mai sikyak ki kastan ga de preacher givin fella na kaywa na fa safla e foka sikyak ko inge nga kum si fe na ita la kastan ga nga kumene na e daga na yu komising in ta fa wangin excuse la kuma nga tiyan na longke wangin pelak ngan ko in longke sham kunya met pala ta ko lemil ta ko kat met klans up misinge we tapok town supun mapay singe misinge ngakum kalasak shesh in the long ke peng wo singe ngakum misaw ever wang an excuse la kuma lem ngatin along preachiak ma singe nasik wang perfect ne Esam na memet la lalfuga nda lalo im singe elos finjak in dari preachiaki gospel singe peng wo singe na fin fela na fon elos in matari is pemong la lalos en asish mit matena orela pangan masyangin si may na sikum may elya sila kumpang na finga kum lilang akum rela kanta ke proy na singat pele na kayo may ingat shak na yun na pengan na line katina na Jesus in bela na gawa katina na ngan mataling kay di ka tiraki ka din kay dutikat may yin fight like alim mo e preachia ki kastan God na vimutan fellow na phone na safna nga ko mas kem sige kat siya ke bel na ko kat siya kon like ye share ye internet at ka sapalik mana kay wa in fashion fin fellow no phone e mes ye kasma met na wa fellow ta hallelujah met na ko ta me hallelujah ako ta meta te ta ke Jesus ko ta meta te accept Jesus nakita ko na sikum na kalimina sikum lela orek malaka alalfung laka intiena mokleyak mayene pos mit pala sata mit pala kikiep mit tuti kikiep may tagan kiep gat laban ng elfak mo lieko usyang ke fosakos lieko usyang to usintia kiep yakle hello pe kodam medali mo saflan pela to dari pe kodash ke in time dari laban ng kulomalam sin God kulomalam sin God ki kalang lal ki kastal madrain to remind God pe e fin nga kum so no loing na ke malutlut nge nga kum in na loing na ke ipsing ari na yok sipe na sikkum la pela samma nga kum sipe na orela si me pa na tikum li la kastan gatta ko e ya hache ya tari pe na wanan kulomalam sin God met kalal yom ta tawi met kalal yom ta tawi pel si my preacher ki kastan gat na fit fell on the phone when it was fat la tari ba pangan pel siya tako tana kilain siya sarap siya nga kum tiyeta tasok ta nga kum itala futoto me pel lak tela kag lumalap
All'alfo me do tutto lascia che hanno nuke ne svilbena akkuteyac che wa mo yen svela la plage vak mo Moliyucklac Liki Sahngeng na me mama ita kana yu kum akum chamram ke paka sikya kak Sahngeng yelos en akum chamram ke me kalmeyacn ne tagape ma akoo ke los ke chamram ke metla lalfun pa ka glomallap aflela pelsinge ina ga yale pena ke flogo totolok ke biang shiksi glomallap Minister Frank, lumalap ke gasin Esam na siya. Umliye, paya na paya vaksila le. Pwede na mag-gaslan ka at kapay mo sa soon swash na kayo alay mo na falok. Na, kung pila ko na yun na kumiya, akin din lang tayo ako. Kung ano ka kumistudy ng background kitis, kung background akin din lang tayo ako. Bayan, katkila tayo kayo metligi, masikang tikot man lang, kal nesin. Na parang ako, along sila ilchikak fakis le yokshupe na sikum. Kung fin ba naligin siya, ikay na ko yasin. Pel fall in kung esmak le. Bayan, mana ko mafakit ke Bible, gasing prophecy. Mana ko mafakit ke Bible, sikat na. Kalola. Kundi, engam tao, kung sila kung sila sige. Yan ka sa uguman, Lala ka sa uguman, kumili na turn na kung gas na wala, aslo mali siya. Wala mali siya kung yan. Dahil American na yok, wangin excuse. Let alone, and ko siya. Kung bibit ko siya, siya wangin excuse mo kung dalawang na gas. Anyways, thank you, Jessica. Okay, Bill. The tilo was ngayon ba suratni Luciana Albert Akalim yang amen. Lumalap na si was tamla siya lili Mr. Frank. In fact, na natashik ke mananaki Wednesdayan, wangan siya klaliki lang silang God, Romal gos fastongol sin getolngol ya. Nagi polil si minsang comfort, confidence na siya los nge. In relasi fakal of todo ke malutut singan. Fastongol sin getolngol luo at finloang nageta na, kasin siyak singa ita ka, kimit ma siya ngayakat, ka mit ma welal sita na, italakan katangla, o iya si makadele usi na ki salvation na siya skills pa matay win natala. Katolngol tolo na kiyakos la, kung ako may patatle kisipin, katale na palen, mataki makuluka. Katolngol limekos katolngol ya. Ngako ekatangyak leki, maupe, masikyak, finikin ke pandemic ka. Naksef ye, fin ka del wikat, siya ka inlaing kat. Romal kos fastolngol siya leksinina, usiya na siya confidence, singan and comfort ikat. Klomalap tong siya le, Mr. Frank. Naging kumbula, nakadasya kaya uniste, isang nagdeflop kaya futbol mo. Kasi siyempre, Mr. Frank, ilan akfasrye, may maxima kaya tostaan, nakatafast namin. Mr. Frank, yung nalagin bela na zoom. Na ngakum mutani pena ke melutut ke tostane na ngakum flokna na ke tustelila mesikyak na ke tustengan na mainge na go mataka uppe na se smetla lalfungia lemel vakma el katangla na ra ke kasi da mai katanglangan kasi ga nashirosh pemsinge na ban ngakum vitzum na ke merit la ngakum me ga in read kalem ke la metmalutluta kisin siyak ke yok na sinlem. Satta singa ko me chamram ginga ke John singa lan gosh nge si vese lakta ngel vakma ngakatang la fela. John singa lan gosh. Long le me gosh na ke gaston yol dolu. John singa lan gosh ngakum skilim dak sige John lan gosh ne. Ngafak mai na si osta ko os fatia flek la alfing logos. Ko os fa Sisi leliki wen loingo. Oye nga ngom di mase metjen. Nga fak mai na siwos to kos fatia flek la alvin los. Flek la alvin los. Aki shamram jilan lame Jesus. Shamram jilan Jesus na sin met tamaluklu.
Inge nagelos, li shantam na loyalist balje man na selos. Kai si top subtopic ne, el da wana yok shpe na selos be, orik malangan medal. Orik malangan medal, asure fay klengan, or yang ito gonna ke, anan kasin wilgas, te anan kasin wilgas tan lem na sin met malutlut lalbang, met mal lang se yo, met mal proy na sin papa ke. Met mail skina akkuteya la sela elos ingay ni tel na po mayan elos finitala set Jesus na elos itala sa baba tamal Jesus ese sa palma ana in pa ingi oye si mga ko kinasilos na panang nga shamjam nito nga finjak tamlan sele tigin triskalin daga pe cashier ke ipsil nga siaksil ena metling nga tolala hospital nga siaksil me kalmen faxilan lem nga me kalmen marit singil bakmo Maurik magin kasin papolya kin fak mayin asumos the shop the pelche fatako kin avat yorik magin kasin papolya ang avat kaskas lem talet na shoes ke papa ipsetok ne ele kaskas lem talet na silos ke papa nakelo se kalim gela se elo elo se kalim da se papa tamal no mas nga suk ke pa el to correct mag papolya na selos. Okay, pense que el fucking schwarz da sela, na mai los to na yorola, los pa na hunti na shamdam ke papolya. Na ses. Lemin fakla, elinge esam na selos, eta kana ke pense ma eleti proy na singat kelos, mai no se tola sela, elos se ferna to kana ke. El to ka no siyang tari na sinlem god. Papa tamala fini lo sita la set Jesus elo sita papa tamal elo sita oyelal elo sita kenalan papa tamal liat in relationship simal lemil build up ne el build up relationship simal elos met lulalfongi met tamadut tutlal elo sita la sekat se papa taman Jesus sia elo rekna sia inge elakse fila kalenza plal inge le flople elen koin ace Elen kaines ke wala na sinama il tamatayerol kat mit liki ilorela kasha mit ilorela fela kela ile floklen jipe ace wala nas na ilosa mit tamalutut lan lembay laki en chamtram na silos ni kas na silos in fact na silos ke oya maya da vasikya kanda wala na falnan som ngon metalin matakon na Euros. Nafinga mata na ngon metalit tiyata ko. Ilotoyla na silos, ilolela na silos na sikya. Mebe katoya may lokya na silos ngan ke aso lalos. Ilokya ba na silos ke aso lalos. Shamsam na loyal siya. Lemel orala na sinet tamalututla. Förstår jag inte kemerit till nationell vakma. Nga fakot na si was mainge to inash misle Euros kiko was kapash menasi. Kiko was mata fela ko was kayo. To shokta ko was in polite na. Nga katang la fela tari. Why ko si mga kumeka ines. Why confidence si ma build up in nga kum. Mga kumeka ines na nga. Lemon fact la. Kalme nga kain katang la pe. Masrof masik no may lemel vak mo makatang la fela tari. El som na ten nagiging lol. Ingay nis ta kila nedis. El sendit pe. Ingay som inako na nagiwala na sa inyo. Tuangi katang la sila inyo. Pia kolan mise na inyo. Mise pia kolom. Kilemel katang la inyo. Na maingin ako masik na si kum nga kung samsam yung ke Tuesday ane. Lemil katang. In fact, I will never leave you nor forsake you. In fact, pag Jeremiah. In fact, pag mga ito plans mga ako na nasun. Plans wo mo kayo. May tiyak kulukya ko. Lem katilak yan na si kum mo.
One metal at a fatagana euros in kind mata euros in luticos, in kind kaidicos, in kind akkuteyac. Or yes, my sick but finger so one metal at a cup. Kyle siskat la el tenga. Kill so melts one metal. Na may nga ako ng mukuy-kuy. La may nga nakawa ite tui, sik siskers, sik kemadash, ta shop ta lalfugula kumain kain aquaki. Na yemel vak mga katang latari. Na fingaw vak mga katang latari, kaya lorela in kalim katang latari silom. Ifo kaya ito ko kasa tabanat ko, kas na sisik na nga, patatyang na genta, sukla, ifo ko kung fak na si. Siya kuman ka kain fak na si. Nakatawa nga mga pangon kot na kaya, tinga pangon kot na kaya. Tigit pa, tinga pangon kot na kaya. Katawa nga mga kuminin na chisesing pela na kaya. Katawa nga mga matanga kumin kain liye, free of focus tash na kaya fakulan ngon, in kain kol kot. Kaya ti almekos fakulan ngon. Eldena frishesh. Eldena frishesh. Kishman ya kita na mana upe pange. Kishman ya kita na end time leta ka upe pa na sin metlalfongi. Na banang taka na si kumusenge inka inakkuteyac. Lalem ka tifena tifena lak mga katang latari. Mga katang latari. Na banang akong finkain aqua kinil finga akong kain ACL and matayin kat in kain akkuteyac lalfing lal wikat wanin mga akong ka na ke finil tiya wikat. Na finil wikat in pela na kayawa nang ako may kain katang la. Wanin kalak si fena ngayon kain katang la mga patat lepel pakantin. Mga patat lagi kastan mwit. Mga patat lagi ngit-ngitlan mwit. Mga patat lagi oya matakabe fungulya. Na te paesik pela na kayawa. Kata pela sa tawa pesik nga floyak pe. Or ela mo paesik. May nga claimi mo kasya kuman ka fak na si ngamit fakek si ngamit titis ngamit titawisi. Di oya nga. Pahingi kata oya may tagan kiya pekat lamit lalfong misenge. Mabana nga si fena nga sunta mastery ama singan. Fingat yam daki kastan gatin nekya ki ngonlan gat. Nga fushesin patatyang nage masyofnan. Nga fushes kan tiyakilin ang ito follow-up mitlida mo kullele na kaya oye si mga matao di ke. Wang an immunity lang nagimakuluk ngan. Ta siya madalan kat mga na ke kolya ke karnganyak lan ngan madal mga na pa faisya le ngan kain matake in lalalfing na limkat ilfak mail katang latari. Ekum kape. Dahil lorela maupea na kay watari. Ako min lulalfongi, akustin, Esam, langzel, in mana kaywa. Arla na yok, fos, arla na yok, mailya, arla na yok, may sangeng, may aksangeng matagapeling eh. Ewan faklakalim ne. Puk na ta siya faklakalim la, keshipin kat yokaliklan makuluka, panang shikini langzel. Keshipin foshnyao, keshipin sangeng, panang loshekatle, inka in akalin mapaye singa, kapoye kanaus ta lalalfung lasha. Shikini lalalfung lasha keshipin foshnyang. Kat samsam kun na kisendri, for foshnyang me, SAPC-lena na kimulak tala. Di mo ditinga ta kain na sinasik kumingan diksyon ni akalin. Nakingawi kumakalin ang ngayangan kin. Ngayangan kin lang awi kumakalin maingin ngayangan kin la lem ka direct na lang sigatin sa pano sa pagkikastlan. In remind ikat na remind ikat. In remind niya, yok. Way nga pa may si mapatatyang nag-upengan. Nabanang kulomalam sinkat, la kasing ito kakialik me. Nga responsible nagikasing it. Nga responsible nag mga fact lang eh. Man masyafa ito ka na upe. May nga pa may si fact lang eh. Tasyak ta nga kong fininse sila. In proy cash kepel na kaywa. In siya kikashlan katin tiya tuwi na si kum. Nga kong kain da ganyasak po na katang lamasing. Kainin Jesus.
Manil fak mo en luo ko tolu to ni wi na siaklalos ke nek ein maslulos. Asin siesi lese. As long siesi. Im tapok siesi si. Aklen et mo en na si fungyan na ge wangin non shikshin gasha make. Glomalap loisna shamjab laka the glanglan garden wikat na gewa. Ke belzine mitlalfongi wiak lang silan gat na si kumaria na yok. Yok na yok. Glomalap ke belzine damnal Sarle, tegen Triscal, afloat na si Os, kigasha lausan be. All right. Let me see, Frank. Kulog akkuteya singan lulalfongi na nagimulutlo le me kalme na siskilan. Masing ay isa yung kung bakit gilan Moliyuclac mga chamber gilan nagigat ashke tawsi plus sinasi. I mean kat yok na ashke mulutlo ta fox kadi met. Lara fox kadi kat fact la. In mo makat pulangin sa gash ko. Kat to ko binin no. Tabaw makat mo. Kigasha lang kat feature mo in gigyak na no. Kung gulawala Mr. Frankie lulalfongi nagimulutlo. Ano ka kalmeyacn teknise na ileta ko ke katfinbol malut. Teknise na ileta ko aşkdaşık kaya teknise teknise na wulang le Mr. Frank ngalan mo pel fal lalosan lütfen srasramkin. Los plugin aşkın inse ulaw singena aşkdaşık kaya teknise na o yeko lulalfongi le wikat pe lupshala malutluta el akoo lalenta ko na ke-Friday in akfasrye akfasrye man naksa ke-Friday na geoy na kedegen na kedesh bedi nga vertemedan degen just ko ash fact na ke sectional limit franga na ke lemir magin Moliyuclac na fa el mata katuknan ash fact na kedegen acho que acham alguma coisa? O legislativo commute. Kat talaga lang mga varan, kat kilid ba limukuy kuya? Kat wangin audio to ko. Yan ang wangan faklak na ke, tamo sirle. Mga mo lang kaya legalin. Akkuteya galim bro. Nagakkuteya na When mga fact na kayo, kung dagan na legalin. Or as ka kasa di, or Sifac mamastar yan. Alam mo, wala. Nag-gaway nga nan, tingin just ko, kung bakit lang isette. Okay. Ngaya akkuteya kita shike settean, efin katkan fast na metke. Nagimalutut ki settean chunlan singa luo. Sifac fak mo tiya sel molilosle sa musendimon. Pangan Sifac na maluto ta ke gospel almeto algos. Fas long algos ke tong alagos. Fas long algos ke long ulya singe sham ke takalan lem na ke Gentile area singe a bylaws na sin marit singe fakla luos shel suun mabeses ke demon. Sis laging an fok. Na isang na maluto singe ke papanada siya kalimila Makli me kos fasin ke longol akkuteya pe lagi malutut singe lugal kos longolon kos ke tolong lu ya akkuteya pe na ke the difference pa ke may read nam singe ya fakla luo silo sonon lem staklo ke luo silo sun lem na ke makluk fakla sie na samsam ke long lagos ke enjinge katara pasam kun la enjinge samon yak tapa lemel sum na wengen ashna sanan met mate met lulalfongi met choose ashwe or lemel alike sum na we na ke enzima samon yak long lagos long ya sam kun yak na yokla wengen met ngengin kan fale ke enma met me possess ke diman nge ashwe ke samon yesel mark obelia lena na el sang peche na ke pangan na ke shaka del met nga na lena itakla kala losa ngan fok nga le take over na ke mo lalosa spirit nga yok na utyak na galos na pa kalimila
mama sikyak nge elos ta wishipun orek malan el chakulukle nagel setan sekateta mo kifin chevletlal pange el us fallen angels lalinge pange kata mama orela ora kishmanya ke faslongol algo shinga yok na ke wowoyak lan maitngege dajiken sana tunle ma Sipac pa ana inke aksang ngella ka inkan confrontilye skilila me kom to garo eurocho me sipin to galuman ke pasana me che welcoming na wangin na pa ma elosita mo etel foto sin lemke ro kisin je kansum se ka me komen na sesha me sipin to galumna en kata shwe pange kata mata ka inakalembiela elosche wakamia elosaklen pela Jesus el cielo ligi matnge wasaya el daletala del pashalos el fakla el the holy one of God el sha wenda din God na mayen elos nan kana ma takasilang el takanain matawak na naman kay los tarakta kadetala mas lakalem yok yokla spel sino ke oya singe kingen nan ka singe ma revelation longol singe ole akkalemi yok na ses na nage fasung lai gos longol ya osun singe elosin kisen siak kin la me kum ta ka in rang of kapta kum silela kum ta na yos osun si lalos ke tongol si na ke tongol luo sam na yok ke me as un pik ma pik no lapsi scholars ngel kia bisa singa ke ta osin lu ma na pange osin chema ke tu no osin chenge pik na nash na ashe role silan pik ma man yak nge papos tongol si tongol lu sam kunan kinga sam kun pik nen vlog na ke Old Testament Leviticus singal sina fasit kosh yok na sam kun la pika el me kushos koma fok nara Kesemanyak na ke elsia maposes ke demon nge election na sam kun na ke la me kom ta kain kai ka di kananan ka ke pelsi nge ra ke sin sia klalo sa pa elos nge sinlem elen me de ora ka ta na mala se los da raktangan fok nge elos silela inta ilyak na ke pik nge inda sikyak na ke pik nge ora fosang luosing at jam gunda fakla tisel ange fashot na losilyak utyak na in pika pangen en sima pikne da ka ngan fok ne te tyakang na ki pike na pa pikne kaing le som nan go fa demon possess nge utyak na ke loste mise na ke shibasing en fostong dolo la akos lectioni na akkuteyac la metan lection na kaing lik na fostong lakos fakla ital siak lemden som dal na mama asan pa masimet lemen sila lan som ke ensinge mafakki fostong lakos singen ke ensinge yok na gesben gayan met wanga Gentiles na ke iralak yakalemi ko silalinge Esam la kemuri chinga yakalemi la elos na pasifen ang sin lem in the rock na ma na silos in sang ngan fok na ke pig na som walum la ma singa ni nan sispeka din ale kalim ke na fakla to ko del siaklen dai ganganos le ma si mga ispeke malutu chinga pa nga met ma as ngan fok kenge ka met lu ma kalemiak nge elos aklin lem anga ko misenge kat mo kat kabena in the aklin kalan lem akluo ngoshilalos nge insom na ke pike inda kana sikum kadinale consider be makatsiyak sin lemo mana del siya ka pala emel relange na lemel rela ke te manupe mana del faka farot na ba sikyak ma inkidin pelche na sikyak na selos orela in kain me akulukila biknada losa Kelos fak kisafta yemo ilan som kelosa. Kelos fak oingen kispensyang lalos. Kelos ngetalian ke economics kita usindu kita piknen nake los lagan kakayakan la kakafenya ke kanin mangan ka me na sipe yoksima
iloskain ora insikia ko ingena the bangan sila lan lem alana kesum ngi the capitalist city singe CCD ma arsanan with Gentiles we so makalemi kala la we na ina kalemi la me el sema el aknas na silangan fok nge lem el taka eliela ngan fok ngan gelos el taka ngelos oke o yemalos aske ina kalemi benasit kumla lem se mga kumak fletching la panlang sila la el cheke peking akumin mata ke mama shukadi in distorted image lan God yorosho alen ka naknas na sikatle ana ke naknas na sila mariching evakla metluo tajakta arsana silos ma bases ke dimon tajakta siala na kasla yokpa makluk shamjam gune ta ke mari da vakla luo silos leme naknas na silos le los indemdana ke mama los aske mama bangay kasha magan kasik ki marichin na ke sette ampla malap interest ko kugula geum shamjam gid marit nganan usina sigin non gol foko me when marak sa peak foko ba la kat digin levo fo the shakta din mata ko sin levo ashkal ashbes na le rubakin peak la sespet ko siya siya mama ta fakat ya kalmeyacn katlang sa mong peak sa bel sa o le efos le peak sa ko nga aslo ko like significance na kaya ta chakta ashbes na ko vacuum le mata le or bakit peak nga bel sa o mana ke mafok hindi na alnaesnes kung di ba kan liek peak o kisemam tawrik le Esam gneni gao komon kumda liek kumda lo piko na ke kum jaro ngan masing ang dictional loin na ke le what fok na fot te shuda ke masai wasilela masima fal na seus faxil up the back with the line le one for going show na ke masa ye shock particular show na ke ma kadila ma kadil nawala masih bang ako med diction am ta na ke got ekit metalizing flash proi in may ta be then since ke if you but se we ko me dal lalfongi since ke gas exorcism since getting to deploy loose what for medical showing na may in life para point sa mga ke aking accommodation lawyer na ke or may call sa mga usbait well and since ke may sa fin the life kung if wearing on madali nil tarat may ngon for and can show na ke mama tinak siya alle manilak sila to na siya into be loyang na kimagadash kaya yok na kiklain sa plash right or kol lash kat na katpel na kayo let me say friend exactly kat na hope na kayo kadak sa siya finne masih kataro mayin makastan kat fact la yok shupe ilusima mata so kat fin fact la tafong na ay ganas pasikan I think you just go kumbula malab let me say friend ask me back lagi may naksipiya nga mit nga shug Henry check mute kal tangal sir gum sam angit la diela fin pange fak mo malem gatil de hakulangan inaknas na silangan ngon fok singa sum noyos men papen angan en miles design na kaya pangan nga komentar ki iplan ngon matalala ngon matalil dem da kaya fok okay now
Ngako mshkili na ke oye shima ilorela pa mashamram zilashmit kutraya mising. E foka mit lulalfongi se ilka in fact ma intiak lail. Klar. Na men mas masikyak na sikum nga pa warni akat kemarita fact mo rumila long suman na never let your card down. Mayan ngon fok sigan level ako pelit kos kali kita kasi meta. Na pangayon si mga kung waning sipel, mga kumel, nisrailak ke kastan kata mo, kat peptides latari, kat quarantine in the show mo. Kat is lalal sorry, kat quarantine mo. Nga ako may kalansat na nigyan na palan pelsingan. Fin nga akong tiya karangin kat siya. Fin nga tiya karangin niya yang, nga si na ikesla, siyang ngon fok nilyak na nga. Eh? Darak tamayang daw ang artifact mo inkain ka nga ako minkain kalim kala ano katini na Jesus pala nagawa shaman talan God ki divine protection la kagula malap nga vinja ginte lo shayla mo sham la just throw it out there when sham la mo ita pepangan Au. Mal Alle yok şüphe. Au. Sibe met mandangen. Hatta baş kalıp sibe na tagangen. Eta facultein diet ver. Avem yedi diyor. Raret kumi vette kredin diale. Le kumi yuttu ko evet diyeko. Men aşkavak vaktina. Dal tulege polda. Dutti alle sagen geinu tanga ngetna. yes Komit fakasi mata dutti gaslat grato. İnsan geinu. Payla açtın aksine. Elle indi utta. Kumtikan mela inalena silaking kumbe. Katikal ba katisa ko sa akin ba asya yala katikal laylain feedback on fok ara yung charm good may charm good ya kung feedback may sing katto mo kalaw kung kwan mo akilin sing siya kanasin ka ang masibo kat akilin ka ang full la ya kat charm good hindi akkuteyac kat lemdale at mingalim gele oy yang naşpeyos Fingam da lama bayağı anaş nüt lama ta evet şu kevgen falan rumculaş de loş kat gayale ben ta açtı aksigen Napa molrena kita ko kal tudan sigal nga masik palom Nabay Degi gumsaram kin taro kat Sağkin wasin una na gusto wigat ngan akay ko bitum la samla sa in ak iprak dan insiyo lelay nakay kung kay ko maswan community le ke casual kat ke kolon kat ak ko mi fast na kat tebo kat la wo kat sak na kat toto la pe kat na kat bigi mana kayo yok ni na kayo hay kalawan Kad sferin sun kapil program la siya pa. Kada show na kaya may nax na kaya Senrian. Senrian nga si Fes nga fact mo Jesus elak misye paka. Nakumilayan to na may nax na kaya mandia. Lagi kaya may nax na kaya mandia pangan pa na nga super usi si Fel lap lak na kaya ngayon. Fact mo Moliyucklac Liki Sahngeng. Nga kumbay Fin wang in lem Jesus Christ, fin tia kolan lem Jesus Christ, kapag falg den sangen ko, as sangen dotin ko. Nagisipin aslan lem Jesus Christ, at sikimod ko, il skasla, il sakla mga mausikya, finne baka, finne ing, finne nana, il kasla, managwalongon. Nasim, mutyo ng effect na piya. Kosilar mal exercise ke may reading am reading el fuliye ashin ngon matal na para yok şüphe limit figure exact lang kalbo niya kela dia limekos long sakon ngon ba me long se na kung finke nas ngon medalin ko
at mo wangin da kung pala mo wangin kasi ben faku singan wangin mo lin long sa ingot na halde fal kiten sukin nawi got akta sa sigot lang ngon madal singan in matako na ingot if Lame Jesus Christ magkaifan na para Holy Ghost baptism singan dia pastor dia mate example sige ulayang sasyan may tamalutut na kailangan pa or a water baptism. Like Jesus Christ, il de-baptize sila may sige kuf. If as reserve role sila. Reserve role sila pa Holy Ghost baptism. Na para srasramkin na kung tingkiliye fakun ngon pamulan masiguni as long sa ile. Na if well in long si kum diega mulom na ewo kuminas as way to klase sum na yuin kat siak len nak minas na sumke or susium tawak sa sila. May yan gigat diya madutut ngayon. Usira siya gashagat ke enkat aswe. Le as pandemic si minsi wengod matal para mangis ka nuk siya force. Nu siya force na di maglaman na kayo. E finas kon matal e anin maitsi. Bakes makindilalle. Ilen sin kekin oya saya. Na kung vidloy na kaya mga charong good. Yok na lulalfongi wangin sahngeng. Na pange ko si matako yurin lame Jesus Christ mal Esam na si kumot lulalfongi. Or sino na maging kolon lame inu siya na naklash mo ito pa lumin srasramkin na kaya kikat kap ko pa kaya may lalmatayin si pa ika pas ko yali. Ngam da we Sakoy singan kebe nga kap nga bang na mo with lulalfongi with sahngeng tot with na wangin sinchak na parang lang nakakalain sa pikat yung guslan niya. Namisig mamakslak ng lang aliyak with makalain sa pokat ng pang-akfasrye may ito. May ngaliyak tifushesh kung matabong fushesh. Mana upes ba ang tasok tayo ifinasyon matal as bong fushesh siya yun. And pangasiye quality ka characteristics lan longsi pa yung fushash matay na may nakasing tagaba na give kat fact na give call on lame and may kisibin il orela facts lang and il malado yang bitamal na shoot na lulalfongi lusan if kum de layla mangin ta ko kum de urere yak if kum de dimdana ka lulalfongi lusan Finne mga sikyak, nunak ko. Ito lem Jesus Christ la nunak sa kungan. Lem Jesus Christ la wikat ken kat versus na winan. Ilti ko yung layla, inash mau besikat na siya. Paela mau besikat na siya. Mainsang shikikat siya luo, mainsang kaikat. Kishbin oya lash vela. Oya lash kat, oya matiye, oya matankat. Panangkatil kaikat, kitan kan forla. Na wangin siya may shofit ako, sa mga kumtikoin wangin siya mamatako, sa mga kumtikoin handle. Mana ko, may shofit ako matako na yurum ngayon, katil ito na kumtikoin katang la. Power ay layla na siya. Sum na ki siya koren sapta singal pa singal doon. Layla sila pala si may koren, in fact na, iyan na kuwa makadil layla siya na siya. Iyan na kuwa si katang la. May tingnan ko si katang lang nga nilausot pa siya kaya kan kumin alakay lamang. Kat na taste la, nilausot siya ko na siya kumin kan sasta. So katang la, o na siya may shof. Nakalmaya pa, nga kung finpatat la na kaya may shof siya, kat deliberately fall into sin. Kadal siya kaya klas kita kain ko na, kat na pa, dialoy, kat na pati diyetin. Na takawigat ke Sandria, kada srasramkin ipluo ke may nanaksingan. Ipsimengan, as may sensense. Afoslong malakos na kilong limiros ke mak sapta, metos sapta alikusan. Na fos logo on course
nagilongolit ko siya suk molila elosum na yurin lem Jesus Christ suk molila give back as masika katimol na gasenria kida sili ko was ko sinta ko kida siya sham kida na akkuteyac ausing luo Pacific Standard Time na kulang malap na suwas na gawa sa mga wigat nga cast lang ko hindi sa cast sa mga sunna academia okay ashmit Harrison classmate pastor kung wikutyang cast lang may maksing awesome hakay kung tamo lang lang does having faith means we should never be afraid top again ba nagdangan mo finde sanging slash isang but human nature may isang check ka finde mo mga ludoy nga we may tuti na safla singa usok pa sangin kaya ba nga kumpe wengin siye may sama wengin sangin yaro fin wengin may fin ash may tingal da normal na sanging lash ka tikan layla insang alkila life pa factual nawilasan yan. May nifo, min katil ko, flat ligi na kayo. Na, pastor, classmates lang. Abang ko pastor, may hindi pa airsin. Na pastor airsin. Akay kong double last in Vegas. Esam ko nga lang, those who plant tears will harvest with shout of joy. Kung gulawan lang, akay kong double Oye ka, may classmate lash pangan. Damay nota, sikra, paingkom, gumgula, kimtagas lang. Lemon Frank, ankin le, if what they can say na, kanila kumishash na, ilma kumin smile. Na, lemon, Mr. Bounty, na, ilma, Lakeland with Mel, okay. Ang tama ko, kung kulo, ikaw na siya. Lakam siya sa wikutyangan. Na Shirley 5 in Texas. Paingom, siya, kilang gusto kawan. Wikutyangan. Katsun ka po program la siya. Na, wagiging pelo, na sil, taking interest ko. Ilan, narasya min kalye lalan. Nakatsun nyo alam ni Sir Frank, ash mo fakat your role. Na tugun fakat luman lemon na kumispe kashikat kalya program la siya. Bitli nga yung pela na siyong taking interest ko. Ani spell sin Sifac, lumalap na siya na kayo. Ilo kaya ashlowasan, ilo kaya takalawasan. Fin shock mo, kumus siya mata long announcement la siya. Got stream na kaya Roku o yepe Fire TV. Bell sa Apple TV. So pag TV do may finash Roku ko Fire TV, kung kan liye live flash nga, kung kan liye pre-recorded ko video on demand, ash content mag kukumag in some liye mga that fashion. That was also buying ko kung bilang ash luman. Esam le ash live channel slash nga tamulel so kumin we should skills sila mga faculty gaston ka nagawa mo yung siya no na bakit may faculty nga kasi bakit mo hindi ko skill kung wala ka usap na kayo laya the long ka hindi tuwi wigat yung mga akfasrye ke cash long si yok lang madal wigat kayo hindi ka pwede naging akkalimigan, dig interest ko, ay sum na yung room, kung may nakfasrye siya min kalya luman na tukoyang, ay ang belan sila Mr. Frank, na ilzakash kat kalya. Dig. Lumalap naman Shirley, Mr. Frank, yung awi ko was, alayok mga lutoy la yung was peke, kasi nga, maingay kayo wata ka ben kasi yung kain, akyoki, langer of a ngan kan fungyang na sinkat rela ka paswulak na sila kain akyok kilalal fungila ka inakshikila oyen indonin fung kan ganik ma rela ngan kain patatyang na ke oyelan bang matsima kadefak mo ka anang ama rela mo as mangan sangeng ke
yok nakipayapala dutiga din fact mo kadin de sangeng tot. Inga in fact lama fall, in fact kikregepel fall, in masayak pemwit, in kashikat pe. Nga mo pa ngayon si nga lang si kaya, malutut siya ngayon ka in lectionik na shulpe, or lang mata na ki lulalfongi singi, klamalap. Pero, Mr. Frank, agenasyon, Lulalap te interest gold. Tamlet serle Glenland gata ardena ngawi kum blaken. Ngawi ko was nagawa blaken pa ng alana ingan la kumash pe o yiga ko was sama daga porong o yiga ngayon kulon singat ke was nagawa ke ko was daga wika siya sinsiya ke gastan gata o yiga. La recordings nagawa aspengan gida ka pa daga porong o pa ke en silu umagatin natin si very fresh. Kaya akat ka daga si very play. Pang kulomalam sim tamlet serle ke kalim ma arsum ke technology panan gain nawe gat akoo gat ke faka ko kulomalap na singat ke was na gawa mising ga sienria akran pala Miss Karen oswala tlingdan na kya to se tlingdan na aska singal na ingan ke Allah tumasya ulak na gawa na ingan ke ilos trekna hospital ilos et fuklam sing it apa elfi for yakatash ke my lashka ilos et fukil tu walang pange report joy report luck ngayon kin klanglan gat na sik ke may na gawa kaksagin met lulalfongi wiyak na gawa lulalfongi lagat trek na shukya roshma kete katin sesile tarib mo kete ashik pole fashna mit pel na gawa abanang nakunas wika chukat ke proy with cool and gas and coal gumli ma singam da soil lebangan matakal mi mit ma wika samos la mange asha na ke mantini ke set ni ke senri katina mo ikin gos kosle kat patay ning yang ang hos pe basang mosla mange frie pe or mit ki kan da li kuno kon la lo sa pe ma jang na sin mit puyash mit kalan sa puyash ma akoo ka sila ngan pe nan da wa kalos ke pengana toinilas nabaling kulomalap congratulations new grandpa and grandma Kombe Miss Karen congratulations new grandpa kay kulomalap tamle sale tarilena si was gawa okay pangan malala tamle sale ash malala your room kulomalap una congratulations nasum lulalfongi le dentro ko el gawin faki iplal na kaya an na alle ngake oyak kum tekin del medse wo ingen kulomalap crime pala ito masun na kula cases drama to kulomalap Eta ka mga na bateng ito ka ito Bateng. At bakal Pangan mo no alrighty kulomalap tegin ke congratulations. Siyempre nga nanas kashikot kalye isipro kalawo katagawa mission siya katagani proy ke belsing akse filato ni lasha uya kat proy ke belsing kat proy olem gat kumlem las katakilen katliye kat palaken wolan alum nasis kat tarila malap ke kum shek na katlas kum rekat kat shek na metlo ke kum porong umayin na las na gawa ke kum sepe inse misla las kum esta forskna ligat kum esta mesensen los sala likikat katakilen misla ke matawak las ke shumanyen kaslum ke sisinsi ke kaslum ne ke pelsinge kat shaknakilen misle ma kum ke naisenasis nabanangat kaksagin kum malala kaslum faklatari kaslum fashilik
Kulomalam sum ke ngon metal ngon wolom mai usung ya mai ngina ga wain kat nagating kain mol kat and assist na mo porong la kaslom kasmol kaskolom na assist na mo fakak ke lela na assist kiden kain ak foto ye kat na yurmin bela na kayo mayin wangin attack yoros wangin ka yoros wangin katay na makta kain kon kan min mai ngina ga malom kumesin assist Kulamalam sum ke lang si kawulom na sis mit lulalfongi mit makumrela na kayo lela na sis in kaksagin kum ki fashili clash kat pray lulalfongi la shamatal lan wen close fund na tum at the vasili ka di ke divine protection makumakin na sis kaksagin kum malalap kinin siyas mit lang na pray amen and amen amen